ikhalenda i-810 rand ibhilokhu ingenile, ukuthokoza 1000 rand imali siyitholile, ijudiya 1000 rand, kanti amathonsi akakashintshi lutho-ke bazalwane, isahleli lencwadi yomthetho bongani uJehova esenibiza igama lakhe manje sambizi owenza ukhuthu wadileya kodwa sizele nje ukuzobizwa uNkulunkulu ofuna ukubizwa ngegama lakhe sizosho nje simbize size simbongelele sibize igama lakhe sithi Ebeneza igama lakho sithi indoda yabafelekazi igama lakho yiseweyintandane nalo igama lakhe sisho njalo sithi Shalom igama lakho sizosho njalo njengogo namhlanje ekuseni sizothi Nkosi yithi laba asizalanga ukusoletha okuningi kodwa sisobonga bese sikubiza ngegama lakho. Awu madwele ake siyekeni ukufaka into zethu masiyakubaba sishiyana amathayitli. Yebo Bishop siyayishiya ithayitli mawuya nje uyungidladla ake akubishop ngadla masiyakubaba uyasala ithayitli ngoba ekhaya ithayitli one ekababa shiya konke manje ambama sala inkonzo nje sikushiya konke namathayitli ethu president nawe usiya upresi umfana mabaso manje siyakubaba manje masifika kubaba siyombiza ngegama lakhe igama lakhe linengi alipheli ungumsindisi igama lakhe protector igama lakhe provider solokhu igama lakhe uNkulunkulu ongakuyekelela umuntu kodwa umlekelela njalo sizosho njalo namhlanje ntambama noma ebusuku sithi siyabonga Ebeneza akekho ofana nawe sibongile uNkulunkulu wangasenhla akekho ofana nawe siyongibongile yise weyintandana akekho ofana nawe sibongile mafunga ngajika akekho ofana nawe sibongile uNkulunkulu wanqoba akekho ofana nawe sibongile uNkulunkulu osazonqoba akekho ofana nawe siyabonga namhlanje Nkosi sizosho njalo nje namhlanje ntambama siyahlabelela kancwele sizosho njalo simbiza ngegama lakhe sithi siyabonga athi number 4 nimfune uNkulunkulu esesenokutholwa funani uNkulunkulu bazalwane ukuze nizokwazi ukuyobonga awuyitholi into bese usabongi funa la ikhamba khona yanitaphisa mina izendawo nabafundisi yakuhlula lento yokuphumelela kwethu kodwa yalethwa kubaba siyambaba nje siyabonga ngoba imali ukuthi njalo yenza njalo Nkosi. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sithathe inhliziyo zethu bazalwane simnikezele udumo ufanele udumo ubayethe igama lakhe ukuJehova ophilayo uNkulunkulu onamandla wonke sithi bayethe dwala lethu laphakathi Jesus.
kaNkulunkulu wethu ongcwele. Uyasiza wena yethu ya ngibulale onke amazibulo ezweni laseGibhithe, abantu nezinkomo, ngenze izahlulelo kuzo zonke izithixo zaseGibhithe. NginguJehova. Verse 13. Igazi liyakuba luphawu lwenu ezindlini lapho nikhona. Nangani ngibona igazi, ngiyakudlula kini. Baba la yabeka isikhumba leli gazi ngoba kwaba ngelefu noma kwaba ngelembuzi angifuni ungena kuJesu namhlanje ufuna ungena la ukuthi sifike kanjani ePhasikeni uthi lelo gazi enakuthathwa lobhayi kweminyango ngoba igazi labazi ukuthi ngoba ubani ofika lapha kulo mnyango wafika wenduna wazi ukuthi uleli gazi leli ukhona abantwana bakaIsrael ngaphakathi. Ngithi mina sendlula COVID bathandekayo. Mhlawumbe kwazilona lelo gazi elibhekile eminyango yethu noma-ke esizini sethu azi uNkulunkulu ukuthi kunabantwana la okumele bangabulawa. Futhi igazi liyakuba luphawu lwenu ezindlini nikhona. Nangani ngibona igazi ngiyakudlula kini, ningehlelwa yisifo sokunibhubhisa lapho ngibulala izwe laseGibhithe. Haleluya. Niyazwa manje igazi selibhekiwe eminyango uthi ngiyofika ngendlule kulo. Ngithi namhlanje ibandla likaNkulunkulu alendlule entweni noma-ke ubefika uNkulunkulu kulo uzofika endlule ngoba nezeni niyazile ukuthi yena ukhona umuntu ozosikhipha kule ndawo
24 niyakugcina lento ibe ngumthetho kuwena nakuwe amadodana akho kuze kube phakade. Sasiphinda sesizwakala. Verse 24 niyakugcina lento ibe ngumthetho kuwena nakuwo amadodana akho kuze kube phakade. Noyigcina lento le esiyenza namhlanje eyiphasika. Noyigcina unani kanye namadodana namadodakazi wenu wonke ukuze kube umthetho woNkulunkulu. Uma sigcina leli phasika leli kade licalanga uJesu. uJesu abekaqala wakhe umsebenzi. Kodwa uthi uNkulunkulu ngalo leli gazi thina sikhona lesikhathi sasinda ngalo basinda abantwana bakaIsrayeli bephuma eGibhithe ngoba bebezobulawa kuleya ndawo. Ngegazi basinda ngoba lalibekiwe eminyango yabo.
lonke lizokhuluma sifulele umkhuleko omkhulu uBishop Mthethwa abagcotshwa umthandazo wenkosi uBishop Mdluli eMpumalanga izwi lenkosi kuyoba uBishop Mathenjwa ukuthokoza ozofakazela izwi kuyoba uBishop JJ Mshongwe inetha siyahlabelela inkonzo iyaqala siyaqhubeka Nkosi yomusa ibe nani endleleni amen siyaphakama sonke basababa
asikhuleke ngibazalwane. Babe wethu leyingwele isongo sitengjesu uNkulunkulu namandla. Nasekuseni uNkulunkulu uphilayo. Siyabonga belusi ukuthi sinawe. Siyabonga uNkulunkulu wethu sesizwini. Sibonga babe kukhulu bakho uNkulunkulu amakani bona mehlukaniso. Sicela Nkosi namandla nasekhona Jehova uphilayo. Selihlangene uNkulunkulu onemandla. Itovusetela ufa nevuka kweNkosi uJesu. Sicela Nkosi emakhosi hamba nathi kuzo zonke indlela. Lentiyawendeka egameni likaJesu Kristu Nkosi yethu. Qhubeka uNkulunkulu wethu usinike bandla uNkulunkulu ophilayo. Noma Nkosi yaphakade emaxolo babe sekageba babe lonemandla wonke. Sicela Nkosi sitha lesingusathane phambi kwethu asingabi khona ngegama likaJesu. Babe siyaphakamisa uNkulunkulu onemandla njengalela langa Moses athole amandla ekuphakamisa induku ehlayo. Babe siyabonga usimanje unathi naye le nkonzo yakho babe ebusweni bakho isaqhubeka uNkulunkulu wasezulwini. Sicela ube nathi Nkosi yaphakade naba baholi uNkulunkulu onemandla naba bomake nalibandla nabo babe loBishop nomholi babe bashini lombeke phambi kwethu ahamba Nkosi emakhosi kanye nankosikazi wakhe uNkulunkulu onemandla nabo bonke babe buholi lobukhona nalibandla somandla basezulwini. Siyamemeza egameni likaJesu. Siyanxusa uNkulunkulu ophilayo. Hamba nathi babe sibambise lapha Nkosi kuyaba nenkulu. Babe sicela lakho igama leliyawuba khona. Lesiyawulimba Nkosi emakhosi ngaso sonke isikhathi. Babe thumela Nkosi yaphakade ingilosi leyawuhamba phambi kwethu uNkulunkulu onemandla. Sithi babe siyawilalela busuku nasemini. Wasiyala uNkulunkulu ophilayo wathi singayicashuli. Baba wethu lokuphilako uNkulunkulu waphakade mawube nathi manje nakulesikhathi Jehova naye inkozo babe esandleni sakho. Babe siyayibeka uNkulunkulu onamandla. Susa babe lonke ihlobo lwedimoni lobe lingaba khona uNkulunkulu onemandla. Manje Nkosi empilweni yethu uze sikhole babe ukulandzela ngegama nangegazi likaJesu inkosi enemandla. Siyamemeza Nkosi ekuseni sibita babe igama lakho lokanesikanutho. Siyamemeza Nkosi entsabeni simemeza kumaguma napinzama noma ngabe kuyehlela noma kuyenyuka uNkulunkulu onemandla wonke hamba nathi. Babe wethu onemandla yilo Nkosi emgangamu ekakhulu babe kaSathane lobe kungabelana nabo lonke ihlobo lalabakholwako ngegama legazi likaJesu Kristu inkosi yethu ephilayo manje naphakade. Amen. Baba uJesu
siyabonga kakhulu bazalwane. Salukubonga kubo bonke nje abaholi abathe basiza ekuvuleni inkonzo. Sesinjalo-ke bazalwane, sesingangabo. Njengoba ubaba wethu bafakazi ayichazile lento i-operation walisiwolo akushintshanga lutho, akukashintshi lutho bazalwane, sihamba ngalo lolo hlelo. Manje siyezwini bazalwane, ngiyacela nje ukuthi ngathi singanyathela athi nje isihlabelelo singathi ukuqinanyana njengoba sithinta umongameli wethu ugama. Ngathi qina kakhulu. Bengicela nje ukubiza umongameli ukunene oluye branch uMthando uye uyosipha izwi lenkosi entambama noma kusihlwa, inkosi yomusa itibusise. Amen.
ubonakala ngekunyathela kwethu wekuthi lo Jesu lo
sibusho ngemlomo ngaphakathi kwethu akekho lo Jesu kufuna siguquke siphenduke sibukele Jesu sibe ngabasinziswe kweqiniso singasinziswa ngemlomo singasinziswa ngokutshela abantu kuphela kodwa inhliziyo yethu ibingakasinziswa phendukani ngokuba umbuso wezulu uzofikile kusho Johana phendukani ngokuba umbuso wezulu uzofikile kudzingakala siphenduke ngoba besingagqoka sibebahle uma inhliziyo ingasihle akukusindi ngalutho lithi leBhayibheli endlu noma bowayakha kodwa-ke uNkulunkulu amakangekho kuyo uyakhelelile noma bowayakha ngeke esontweni ungalokhu unyaka wonke uma uNkulunkulu angekho ngaphansi kuya kwakho esontweni akukusindi ngalutho kudzingakala uphenduke wemukele uNkulunkulu wena wedwa ngoba nguwe wedwa lawubhidwa uwedwa uhambe ngendlela uwedwa kudzingakala ukuthi wena wedwa uphenduke uze utophola kushumayela livakele eliphilile sizathu uphendukile phendukani ngoba umbuso wezulu sozonzela singaye emkhuzweni singakaphenduki singashumayeli livakele likaNkulunkulu singakaphenduki lithi ngoba ngiyakwazi ukukhuluma kangcono ngitalishumayela lelivakele kanti ngekhathi kwenhliziyo yakho awukaphenduki ivakele lifuna kushunyelwa abantu abaphendukile nabananzela uNkulunkulu ngekweqinisa ungalandzeli ukuthi ngoba ngiyakwazi ukwenza into telisonto bese uthi wena uphendukile awukaphenduki noma bongatenda kanenge into telisonto kuze utuseke impela ukuthi bani uhamba kahle ukatenda utingqolo utuse baphansi babo kepha mawakaphenduki unitelelite lokho akukungenzi ngalutho inkosi mayibuze amen. Haleluya basincane. Thanda nje ukuxolisa sengena nje ngembobo encane. Kuyaceleka kabazalwane ukuthi emva koBishop JJ uShongwe abale ingubo lezi bese sebayasondela ukuze inkonzo usenior masikaqhubeka nenkonzo ukube senabo sebahleli nezingubo zabo. Inkosi yomsayini usisi emva kwakhe kodwa bese sebayasondela. Inkosi yomsayini usisi amen. Siyahlabela. Anginibingelele bazalwane egameni lenkosi yethu uJesu Kristu amen. Bingelele usenior noma masini noma usenior namabishop wonke nabobishop bonke egameni lenkosi yethu uJesu Kristu amen. Nopresikazi bafundisi nabafundikazi bavangeli bavangeligazi bashumayeli bashumayelikazi
nelibandla lonke likaNkulunkulu kanye nenkanyezi nabasha bethu. Amen. Ngiyabonga bazalwane nami ukuthi ngitholele ithuba ngidawukhuluma ngaverse 10 lothi wayekhona kodwa live alimadanga. Haleluya. Wayekhona ngoba live alimadanga. Johane uthi bekakhona Jesu ngoba mawufunda incwadi kaGenesis uma uNkulunkulu adala umhlaba uthi le ncwadi ulizwi wayekhona ana uNkulunkulu. Kungako ukuthi kodwa live alizange imali. Jesu wayekhona makwakhiwa live lamenyanya langamthandi. Amen. Ukuze kubonakale ukuthi live alimadanga Jesu kubonakala ngoba uNkulunkulu asahlele ezulwini abona abantu bakhe badukile. Ubita icabinet yasezulwini uthi ngibani otaya emhlabeni abuye athophisa lesipho sami lesonakele lesithi mangisidala ngathi laba bangumfanekiso wami. Haleluya. Wavela Jesu wathi ngibuye emhlabeni ngiyobuyisa letimvu letilahlekile. Johane sohamba phambili uqenzela Jesu ukuthi Jesu makafika athole abantu baphendukile. Haleluya. Uphinze Johane uphinze ukubaphathisa yena lo Jesu. Haleluya. Uma bafunzi ungasebehluleli chapter 6 asenimfundzele bomabhala bahluleli chapter 6 verse 13 no 14. Bahluleli chapter 6 verse 13 and 14. La parole se peut m'asseoir, je parle d'avant que ce soit. Et l'imnase de l'histoire. Et l'histoire qui veut l'imnase. On va lui payer la garde. Haleluya basicela. Abahluleli chapter noma isahluko 6 sifunde verse lika 13 and 14 ngaphansi kwesihloko esithi ukubizwa kukaGideon. Athi verse 13 uGideon wathi kuye, "Nkosi yami, uma uJehova enathi ukusehlele ngani na?
ziphi izimangaliso zakhe abesitshela ngazo obaba bathi uJehova akasiphululanga eGibhithe na, kepha manje uJehova usilahlile wasinikela esandleni sakwaMidiyani. 14 verse. uJehova wambheka wathi, hamba ngalamandla akho umsindise uIsrayeli esandleni sakwaMidiyani, angikuthumanga. Lapho ikhona bazalwane utholakala uyatisola ukuthi yena akanawo amandla, kube uNkulunkulu umnikile amandla yekuthi akasindise lesizwe sakwa-Israyeli kule bantu bakaMidiyani. Uyatisola uyatindabada emandla nawo, kodwa uNkulunkulu uyaphinda uya useGibhithe ngikunikile amandla, ake uhambe ngala mandla ngikunika wona, hamba ngawo utababulala labantu bakaMidiyani, utabulala labalimi engafulane munye. Haleluya. Siyangabata bazalwane ekholweni kwethu. Kungani singabade? Basitele bathunza kahle iBhayibheli. Basi mawuthemba ungathiketha bayisuke yokuseka ilwandle ingayophoseka ngokulele themba. Kodwa bazalwane bathi basahamba endleleni bayagabada bayanikada abafuna ukuthemba ukuthi lo Nkulunkulu labamkholwako ukhona uyaphila. Kungani ngabade bazalwane? Kungani ngishayela? Ake nihambe ngalamandla lo Nkulunkulu lanika wona, hambani ninyathele ngawo, ninganikadi, ningesabi. Thola umuntu bamnikile iposition, uyayilahla leya position, ufuna yalo muntu. Haleluya. Kodwa bamnikile yakhe, basebenzisa leya akayifunde yakhe ufuna yalo muntu. Ake uhambe ngalamandla uNkulunkulu lakunika wona, ake uhambe ngalamandla lophethele kuwo, ungalingabadi, unganika osomusa inkosi. Amen. Oh
Haleluya. Hayi bekithi ni biased kodwa ngiyabona sesingena ku second gear. Liyathembisa le gear skilo. Ukucala kwethu akufani nokuhamba kwethu. Ngiyabonga mfethu senze ngiyabonga kakhulu bazalwane.